Kani Kadai Kabate TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nyai kublai pi barok kenang pet jang Kabate TV. Kimat khubor naga dalam daga janmit singi balang ka khnai trik uya yong aracara pausan. Umindirang ba ka jelau Konrad ki sangma lapen kup burom yakin hun yelek kai football jongka Mingken Christian Higher Secondary School kabla job yake kerdan kabalai hagelempung yelek kai jongka second Indo-French football tournament kabalong hanong ba Paris jongka di France. Umindirang ba ulong baga diga jing job kalong gajing sarong yakri India berulong ru baka sorkar kenyai beteng ban kersha ni gajing lenti jongka ni kakin hun. Ka Khasi Student Union Motion Root Circle, hapok kajingalam jong usamla President Armstrong Sokshang, berusamla Ulysses Rentong General Secretary, harangkat kidikot lem kipat nong Shnong, kahima nong lang Sardarship, kelapin ibor kela, yakigaro, daga balik bentong, daga signboard, hakapot, bat kigaro, hagashnong umpat. Kediga jingpin ibor, kedai namar kajingwan kamput jong kigaro, hakadikatan. Kedor bashnong la chumya kan pincitom na dalap yaki arngut kibriu ki berat nyut pathar hasurok shnong ki arngut klabrat yaki jabo haneng jong ko office ka Meghalaya Guardian layok ban shondor yaki ni kibriu na jrong yeng di kong sonata ulap bak bajur lather hasor shillong bat lane kumba shikenta aa ringkat ulap ba kadandu gajing hap pria habrok kuwe kasar shillong kinoyaki persya adhar ki badang yelum haga jingalang kabalong ha umwat kyang nangba klapin senge shwa shipor ye ga jingalang jongki banlet ri slap shwa shakendong hamolai nong kwar kren ga jing shlei hasurok namar ga jing bambyang kinala retang hadien katuk anipor uslap ularang no ka Indian Meteorological Department kala ajing maham lupa bakandon ka jing ther ulap ba bagajing ha pria bagajing tir uperthat ha east and west Khasi Hills, east Jaintia Hills, east Khasi Hills, south Garo Hills, southwest Khasi Hills, west Garo Hills, west Jaintia Hills, but west Khasi Hills district. Komta kala maha bagi pat ba bagi de benlong ki husiar kenamakan ommi kanu-kanu kajingja baskausi. Director Jong ka ICR and RC on PICS Rani Guwahati Assam Dr. VV Gupta ulakin tu ginong rep bat di ginong rijingri nagathan East Jaintia Hills District ban shim ni kakam risnyang kumkuwe ni kikam kapenyok kamai bha ya kalong yeng longsam yakani Dr. VV Gupta lapin syai ka jingalang ya pli jingmut kebelatip kom ka research extension farmers interface meeting and input distribution program ka bahap hapo ka AICRP on PICS NRCP and tribal subplan kanama kinong rijingri kindup la ban penya ka kamri snyang hapo ka East Jaintia Hills district. Dah babu hakmat ya kathong ban pinsuk yikipat ba hagrukam trekam Deputy Commissioner John Garibhoy Wahabilash Baranwal ulapan kubor ya bro ki block development officer ki breiru ki executive magistrate ban bishar ki case bat ban pinmi ya ku hukum hapok ka kendon jangka registration of births and death act ka kandai spa sanpau bad rules Wahabilash Baranwal ulong ba hapok ka kendon jangka registration of births and death act Kakandai Spa Andrepo Kandai, Central Act number 18 of 1960, but Meghalaya Registration of Birth and Death Rule Kakandai Spa Kandai Pokandai, Lapin Kubor Ban Shim, Ban Bishar, Ban Pinmi yak hukum, but Ban Pinbej, Yakikam Jong Ki Mukut Duma, Kibiade, but Kajing Pendrung Kerteng, Yakijing Ka, but Jingyap Kat Kumbakandon, Jongka Registration of Birth and Death Act Kakandai Spa Sanpo. UMLA ke North Shillong constituency uba Edelbert Nongrum Lalit ban Aiman Sim yaki pat ba ki biaki ha umot kyang nang ba hajan civil hospital Shillong ban persya yak jing sya pen bor ban adhar card da ko penting lada kimle kin sya pendo kau Russian baki wepat ke jimentoy na ka sorka Tegis pa ngot ki pat ba na ka language nong karilum Khasi lailum lang hakmat udurmat jong uwo kyang nang ba hajan civil hospital Shillong ban pen pau ke jing persya Kalau kajing penmi hukum ke sorkar, bagi pat ba ke dibandan yo adhar, kana makin yo kajing mentoy, ke repair, ke lawan ling ba ke sorkar pedeng. Ya ke kajing alang na penlong ke Awaken India Movement Meghalaya State Unit. Haga jingalang pat ba kabalong hakmat umat dur jo kyang nang ba
hagas ni balang ban persya ika jing penbo jong ka sorkar ban penrong kerteng hau adhar urang ba Noel Sumer u soda jong ki nyoshnong karat nong krem plus se ka shithi jing ujor ka ba shnong lum kse klapha show in charge jong ka mo yang police outpost haka apundo truk uleber arja pausan haga ni ka shithi jing ujor FIR lakin no bakidan san puwengot ki ba jilla kibla penan kam daki buit to ban yo yu adhar kata dak bakam bikide gi no shong jong kalum kse PO Tenring East Khasi Hills District ki pulik kelapatrong bat thep jubor ha kakali gi no ilam jong ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit kat ba gedang temu ban yalam lang gi pat ba sya secretariat pen yakin do yu min dang ba ka jelau konrat ki sangma ban dawa ba ka sarkar kambe satya ban penbor gi pat ba ban penrong kerteng adhar Kipulen kibal apara kila persyang ban khangla di kipat ba kibialum lembung bentur sya sekretariat. Udoloi ke elaka Jawai uba puraman Kinjing lakular ban pendam no yaka no objection certificate bala asya ko ko kebatmu ban shna yaka lam ko manufacturing unit hapo upur usam jong shnong wapung score East Gentle Hills District. Wehe shnong jong ka shnong wapung skor uba postling dakar hau kurwa bala pha shikilat pathai khubor ulong bagani ka jungkular jong doloi ke elaka Jawai lalong hadin ke jingi kendu markhmat bakinoy lam jong ka dor ba shnong wapung skor ka khandai ju uyayong araja pausan haka bay day bat kani deputy commissioner jong ka East Gentle Hills District ula pha ka jingtho show member secretary jong ka Meghalaya Pollution Control Board pakan pensange shwa yagi jingshna karkhana kok da ko kok tat hadu bania penbet yakani kakam Kamau Kerwat District Cycling Association kelapan ko burom yu samla Kevin Lingdo Sangriang rengkat kejing ai ngobha da memento bat kasong pisa blano senyang da ketenat planning hadian bu uni usamla ulala berwandra yakana bat ku burom limba kejing job jong u kejing yakop nya cycle blatit kum ke 21st National Mountain Bike Championship Aljara Posan kabalong ha Moni Hills jongga jela Haryana Dangshan Kajibut ko buram jong ka Mau Kerwat District Cycling Association yu samla Kevin kelong hadin bulala banyo khor atli kita kemaksiar ke cross country time trial bat ke cross country Olympic Menta patungnya pa syaki khubor nakari ke Trinamool Congress kelapen long de ke jeki ke bahe hakol kata ban persya ikajing sya penduk kamno jongki apusana jarngut kinong hikai ke Trinamool kelaken no bagi digi seng ki badon hakal yang persya ki bele yakani bat kelapen benaru pakan pelong jeki hakashpo bakat wetrik mentau benai hak bentau per jang West Bengal Ka Reserve Bank of India kan penmi iki kendon thamai ban penbet jaga jing shimram da bo benda da kaksiar bat kakwa ban pentrekam renti na benta baro kinong airam Klashim kia yakani di namar kajing don kajing le thormur hakajing ya airam da bo da kaksiar Hinyut ki beriu ki layap nagada kajing syatli hau perthan Hamadu Bani bat Begusarai District jongga jela Bihar. Ki biyap ki dei ki nongrem. Ki bo district ki labat ha ki pat ba bhagapor batli perthan ki ban shongkhop hayeng bat kim dei ban mi shabar. Ka Kanhun Menteri Sarkar jongga India klaminjur ban pelut ndrupulai jar klor tingka ban thit arpun rutli ki Rafale jet na France nagbenta ki shipai duriau lani ki Navy. Kajing don jong kini kijan kenang periklan syuk yaki Navy ki bedon hakathan Indo-Pacific Ocean. Kinuan Poish India haus nam araja laipo ni araja laipoway. Kini ka ndrupulai aja klor kan kintup yaki jing ajing kai bekitiar thama ki bahab bandon hakani kijan. Kelami kajing ather kuli hapadeng ki shipai bat kilek no ha udhampu jong ke Jammu and Kashmir. Kini kajing asian kelami hakapor bagi shipai kilet ban kendra hakuwe ke shnong hadi mikelayo jingtip bagi don kilek no kibari tengen hakata ke shnong uno ilam ka BJP ula ujor ki arngut ki minister nakaseng Congress hakana taka dak baken no bagla pendan kambakla ke pisah ke bakhatnyo jak lor tingka ke bedai na ka amrut scheme ula kam bagi bon ki project ki degi bamshim la pendep bat don pan ki bashumi tangka kerteng kom kisnayam Udawa badai bentok kit dari CBI halo kene ke kambam sam. Hidikat jong ke EPFO minta kelak bentau ya ke Universal Account Number jongki dah ke penankam dah ke dor khmat jongki hakapor bagi play ya ke umang app.
Kelak ban penon kam daw adha jongki ban light na kanu jing bakla kedekan yarap ikinong tre bakin yo kham klo ya ka EPFO klandron kam ban penlem mano. Ki puret ka Odisha kla register ki sia kombasana jarngut iki ki dikhot jong seng Congress ki lepen mi huri hura haga jeng ki jongki hakar pnyo truk leber mentaus nam. Ki pulit kla kem langut bat kin sanang don shu ki bandang syakem. Menteri Sorkar Pedeng Nityanat Rai Uloong buun penlong yakri India kom keri kebalaki syaprang dan kam ban kintiu shwa yakathan jete lemigi kebadang sadin. Ulai ro ikajing telun ki projek beper Mizoram bat ulai kintu ki patba bakin yatrelang bak Sorkar bat kin deban nget ikajing penting ki bakum ni komtai namar bak Sorkar kadam ailat hiru kirit pat bakin syanyan ben. Kupulit ka gurugram kila kiam ni alpulai ikin take basyo yang thatlat hagi jaka patba HMG Road bat hagi jaka Abbas haga baningkong kupulit klalet ban shumaham shwayaki namarba ithat buram bakin yang klam jam hajaka patba henry habakim ngai lakem balara iki syatanan kelamaham ru ikitai hotel bakim de ban ajaka ikin take kibile ikambean bakin rong hapo hotel jongki. Mentapat tengnya pai syiki khubor na kelengkiri ke pertai. Unoi lambarim jongga South Korea Democratic Party, Uli J. Mung, untuk penbenala syai kesngi, buunik hunik election president. Ula resign na ka party, namar bu utmu banyak hunik election president, hadir ngejing syak weng no jung president yun. Kini kai College Hassan Province jongga Pakistan, kin pelong jingaki ban persya ikajing le bam sutnyo jongga Sorkar, bagajing mam sengap jongga ikajing dawa jongki. Kila kamba ka Sorkar kala lek benyaki kat bagi wepat kena kai ki yo bon ba ki jimentoy kila rayon pelong jeki ha Sukur Hyderabad bat Karachi ka China kala pelat da ka jing tho ban pin I ye ki jing tingkho jongka bat ka US ha ka khai pateng kala keno ba ka jing lek ka US kalong shaba palat bat kala keren shai ba ka kwa banyak keren pin bet bat kam kwa satya ban pin ibor Kumbasa puwe jarngut Hebrew kila petkrat na Democratic Republic of Congo namal kejingakan at hakabon naki galet shakri Uganda. Kambon nagi wapoiwer sha Uganda kidi kintay bat kikenna. Ke UN kila shimkya yakani namarba ki poiwer kidon hapadeng kejing korden. Ndringut Hebrew kila yap bat kat sangut kila mensau kejing ter namding ke US haki benta beper jong ke Yemen kamtam hanong ba hodaida. Keladan buon ba ki yingbril ki office ki bla julor hakani ke jing hertma jong ke US. Ke US kalakam baga jing le jongka kede kum ke jing maham ki Houthi bakam de shu ban hertma yaki jahat jong ke US haratsi. President jong ke Brazil ululau la kenno baga jing pin ki wen jong ke US kakam khayi pateng haka perthai kede kadak jong ke jing kwa sin shadon bo jong President Donald Trump namar bo kwa baka perthai barok kwe kan kongo ya o ke United Nations kala kentu yaki Israel bakam de ban khangla ke jing pinpoi ke jing Arab sha Gaza kum ka bam bat kwe pat ki jing nan kam ki kapot ha Gaza kila khang nado ka artrek ula ber bat kinong trek UN ki syam jing bha ban pinpoi jing Arab ke Israel kala hukum baladai ban khangno yaki ndrut lik skol bla penya de United Nations ha Jerusalem bat ling ba kani ke hukum kindan komba praspa ngut ki khna Palestine ki ban shakta ke UN kala ong bagani ke jingle jong ke Israel kedai ke bean ka Pakistan kala sei da kabor ya khatwe jarngut ki poiwer no Afghanistan ki besa haki benta per jong ke Pakistan kala phami ru wat dikitu ki bala kha bala he lasan ha Pakistan ru na seyaki na yeng na jakatre ba kala kenno bala keni ru ijinon jeng em jong ki baro tigi long ki mat khubor menta ka janmit khuble